Halo Bingo. teman-teman, apa kabar? Yang pasti kalian sehat-sehat selalu kan? Kali ini keluarga Upin akan makan popit. Kira-kira kalau makan popit jadi apa ya? Wih, jadi Ultraman. Keren. Widih, jadi Power Rangers kuning. Keren, mantul. Jadi apa ya? Bukan, ternyata Upin. Wadidaw, jadi Iron Man. Mantul, keren. Wah, bukan. Ternyata buat Garji, teman-teman. Wede, mantul. Jadi ondel-ondel. Wih, jadi Frozen. Keren. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa di subscribe ya. Bye-bye.